Hello family members, and welcome back to my channel. Jido moi bakan last time digado aro achido sapo gurishide moi sob ita 12 baje hoje moi morning 8 baje ri gur shuru godo ita 12 je khatam gurishide gone ita apni channel ita aro nodum mane side subscribe aro like share bi guri dibide aro moi ita kon moi sapo gur kon digabode to apni al china lagina side dibide gone ita request kurase to moi digabode So sabi ai edi gar chiru go iside na sabi atto kan bi as mo kai kan na so sabo ise kyam phal na ni aside se sabi ha sabi de mo ajida asti biro de camera hile as go ise apni sabi na man sapa pi siduk pa side ole moi tuk na ban ne middle side sapo gura dam de lo bar na semna mane pi siduk na tikar bi asa side sabi bringer this is the bringer na so sabi de adua moi khas pisi daga ne phal gi dekhana to sabe ajido man phal ठीक है ना किमान खुशी moi भी pisi खुशी बाजे moi भी भाभी से खत्म न हो बोले भी खत्म हो जाए जोगम भी को बान दे अभी सब सपना निकास दे और moi लगा orange से और तेरे किती का बना moi सदे 이가 사포시데 और printer ना printer भी ना 사포시데 ताकि खुशी ना एक तो सभी इधर बोल खाई ना और पानी मला पानी और so ये इधर दिखा बोले इधर जाओ बोले इधर तो मैं इधर लगा सीधे ना तो ताई पत्ता kan तो मोरी चाहिए ना सभी हाँ mang phal kan rồi mấy cái ginger atua se tau bra guri side kunu ba hat tagen thaka jaga de hat bra aro na tha ikun na tele taka dido tau bra ka tiside aro mai cha se mala ka me te sabi an sapana sabi aji yedi bra lagane churu go shini kitak guri side aro tek ta se lasing na losing go na ki to hole be local lagana na chane moi be losing local losing to sabi ida se losing go do oi tai kate damne mathi ri rai katina se सब परिचय जिरो कते बोले मन खुशी भाई आरो अपलोड पे गरि থাকিব मैना सब अपलोड गरि থাকিব उला टाइम दिबिना चिन्जर तो गले इते उला से आज गले ना मकै सोडे लागि आना से बिहान भइदे सबजा तला बुगोड कते छेगो दु खुन रहेछ गइस खुन पिसी बिहार हेलो गाइस सबै मैले मकै म पुरै लम्बो या बिसी खुसी भएछ हजुर मै भी ने चबल त यहाँ बोइ भरे दे त बिसी छापा से इदु म उला दाम जे सब दिगाबो दे आपनिगे तो नि आलछिना लगे साइड भी और लास्ट तक साइड गर्ने थैंक यू अझै तो मैं पिछे देते गाउँ नाइना अपने गन के दिखाई तकी होता है तो अझै ला भिडियो यति खत्म गरबो तो अपने गन आलछिना लागि ना लास्ट तक साइड भी दे गना भिडियो रिक्वेस्ट गरिसे तो अपने गन साइड से थैंक यू सो मच और
ai tak gibo mala video so bye